ene ye kɔ adwemu haw mu enima bebre na sie se obi ebekwa ho hiahia mu fa se na adwen no enhyeda ensiye se yete obi akoma otumi enya adwemu haw ye wi obi sika na sika na yetwitwiri a otumi ebodam sanso ena nima bebre ni ateti bi tumi kɔso ofia ema oba na se be ma kwa ho hiahia mu ewa adwen ha mu eno enam so ema na nago akrofa efa jemfi otoso mienu ebe ye nchechire mu ewa hanom a wo kyere enema ye behunu ye ho se bia obi wo honom a wakwadwen mu haw ana se na adwen nche den sisi so nenso onim enema bia obehunu wo onua bi ho na se bia obetumi aka kyere na na se odin befa kwan bi so na se adwen no eti afa so a watumi aso mama no. So mental health ni se onipa usi dwene usi behave usuban ene wo ne ye se ebe haw ana ekoyie no the friend mental health said ye wote asem obufu a usi so asem no kura enkofa bone ma friend say good mental health yeah ndi so ye soja ni police ni adwuma bia no said ye wuni ni pakra si kasa ti me detect ye determine o mental health the mental health is a very big broad discussion say onipa biara at a point wo say wo yetimi obutimi fu na waka asem ani sa waka ana na wayade bi say ade we medwene ho yi a ka nkamanye mental health obunu ho bomfia o free side pa bia because of somebody ne ye namfofo ana say ni nipa kwa no ba bia didema na wode agina so ama wonya say oh me kora me nse nipa mintimi nko nipa ana bia yare bi asem bia to no ne dofo bi a ofiri mu ne iri bi a ofiri mu ne maame ne papa efiri mu kwan a enema fa so no nti no onya mental health etimo oba bi oni be manya sene pa no nam so ontimi nka no bipolar mental health mental health dodo na because yegushe ko mechichirim mental health ndu ba bi a nipa no ot sound bi ot kasa bi ohunu bibi ohunu niema different na what the prophecy me na nya no kra nti bi kra asorim na obo mental health ya di bi wo genetic some church it se be ma ti ase na onu wi smoking wi mizu wi se wo a owo nkwara miensa ba ko na mienu be no wi papa se nkwara ne pe wo mo mpeu be ma su se wo ye be ma am se asema me kan ahwefo mu experience ni ma bete ni ma se okay ade a papa ye owo ma firi miensa ko mienu eko ye bi anti se obema our mental issue at affecting kwada enti genetic experience enso mani pa ye trauma mani pa timi ye ade bia ofamu abra yes trauma de ba ko ne se rape enta me de me ka se be me bia rape oba ye nsa no whatever se oba onfa be ma da na be ma rape na ya nyiri ye ho man good psychological or counseling a ontimi ware pati ase enti se obaby ana be maybe I experience our body ba kumienu a na man mental you say me ware bio enam de be ma we ana oba we de yam nti na man adwene mu yare societal influence and impression ye me a pastor ma ware ye gu a profo sere me die na me ma me ne mabusua beka abusua so ka tanze aware no gu a emafia afi na otete enti societal influence and environmental expectations no ama youth no do na ya stressful relationship be a threat to your life live enye paibo even if I worry mental health no be a friend no eating factorial odidi sa o me odidi o me you want people was loneliness and I'm can say say come from no loneliness is a serious mental challenge ankonam papa asem sa for na ta hye omo ho akomfo no perform ntanye sociable awura ba hye ho akomfo ubewu dai na nyankopon di nyansa ma nipa awre chichire wo nipa ho